Heoi e toru ngā Māori kua pōtihia ki runga I te kaunihera matua hō o Tāmaki Makaurau. Engari ko te pātainui, mēnā ka kōkiritia ngā kaupapa Māori e te tokotoru nei, ka waiho atu rāne e rātou ki te taha. Koe nei tētahi o ngā Māori kua whai tūranga ki te tēpua te kaunihera matua o Tāmaki Makaurau. Tangata whenua has a major role to play. And that needs to be recognised. Ko Jamie Lee Ross me a Filipaina e rā atu o ngā tāngata whai toto Māori I pōtihia ki runga I te kaunihera. You've got an advisory Maori board that the names are yet to be released, and I'll certainly be looking at sort of working with them. I'm looking for the advisory board to actually supply that expertise. Ko tame te rangi te hea mana o te komiti whakatū I taua Puari Māori. Kaore ia I te whakapono he ngā kau Māori o rātou. Kaore no kia rongo, ia rāu e kōrero ana I ngā take motuhake, I ngā take kua roake e kōrero hiana I ngā rōpū mana whenua mai, mā tāwaka mai. Kai te whakahea Des, hei tāna kua kite ana mahi mā te Māori I roto I ngā tau kua hori. I was keen in working with the Mayor, Mark Ball, who's here as well, in making sure that we put together a committee, Te Rupu Paihiri, that represented Māori across Franklin. Kai te noho a Des I runga I te taiapa, mo te take e pāna ki ngā tūru Māori. I would like to think at the end of 3 years, with the performance of maybe my colleagues, that's Jamie Lee Ross and Alf Filipina, that maybe the clamour for Maori seats may not be there. Hei te paunga o tēnei marama, ka tohua ngā mema o te Puari tohu Māori. He ta Gardner, te karere.